Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba ingaku se swi hundzuke bombo leswaku ri xiyimbeleri Papa Rhulani va fanekele va ya nyanyula ntshungu, va fanekele va rhanga hi ku lavalaviwa. Minijhere Philani va fanekele va rhanga hi ku kayakaya va lavana na xiyimbeleri leswaku va ta famba na xona ku ya nyanyuliwa ntshungu. Namuntlha nga siku ra 30 Dzivamisoko eka lembe ra 2023 Papa Rhulani va rhambiwe eAmus Resort laha ku nga na gigi, naswona minijhere Philani hi vona va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombisa leswaku ri va kombela ku chekeriwa Papa Rhulani va le Salema a va le ku va kumeni, mara va foyinini hi minkarhi ya vo ma5 naswona va va tsundzuxa hi timhaka ta gigi ya le Amus Resort. Papa Rhulani va hlamula leswaku va le ka mhinga eka Russia, naswona minijhere Philani se va fikile eka Russia, naswona xiyimbeleri Papa Rhulani a xi le ku kumekeni. Se va siyina tinomboro leswaku ri loyi a nga vona xiyimbeleri Papa Rhulani a va pfuna hi ku va a fona leswaku va ta teka xiyimbeleri va famba na xona ku ya nyanyuliwa ntshungu. Hi ta tsundzuka leswaku ri na le ka gigi ya le Ubuntu Krale hi siku ra 22 Dzivamisoko eka lembe ra 2023 xiyimbeleri Papa Rhulani va rhange hi ku lavalaviwa loko fanekele ku ya nyanyuliwa ntshungu. Se mi ta swi vona leswaku ri swi hundzuke bombo masiku lamawani. Kasi eka tin'hweti leti nga hundza Papa Rhulani va fanekele va ya nyanyula ntshungu ePitori, nakona va rhange hi ku lavalaviwa laha va nga kumeka va karhi va nwa xihoko eThembisa eka ndhawu ya ku xavisela eka yona xihoko leyi tivekaka hi le Maputo, naswona a swa ha kotekangi leswaku ri va ya nyanyula ntshungu ePitori. Se mi ta swi vona kahle leswaku ri minijhere Philani va khome ku tika. Xana mhaka leyiwani yi ta gina yi helela kwihi ke? Swi tikomba ingaku Philani u ta kala a karhala hi matikhomelo ya xiyimbeleri Papa Rhulani. A hi tsundzukeni leswaku ri lahawani ku tirhiwa mali leswaku ri xiyimbeleri na xona xi va na xinkwa etafuleni, kambe swi tikomba ingaku na vanhu lava va xengetelaka xiyimbeleri Papa Rhulani va karhi va va kavanyeta leswaku ri va nga yi va ya endla mali. Mina ni vona ingaku lowa ku ri nkarhi wa kahle wa leswaku ri xiyimbeleri xi tirha mali hi mhaka ya ku ndhuma ka man'wanyani ku fika laha yi phuphaku. Se loko Xikwembu xa ha pfuli minyangwa ya tilo swi kahle leswaku ri u tirhisa nkarhi walowo ku va wo endla mali. Se ni vona ingaku vanhu lava loko va nga ku yingeteleni ka xiyimbeleri Papa Rhulani a va le ku endleni kahle loko va karhi va endla hi ndlela yaleyo hi mhaka ya ku va karhi va xi onhela. Se hi ku vona ka mina loko ri ku na vanhu lava va nga kusuhana xiyimbeleri lava ku nga vona lava va kucetelaka kumbe va chelaka xiyimbeleri moya wo biha, ni vona ingaku a va fanekele va wu tshika mukhuva wolowo. Leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.